Bakunzi ba Minani Smile TV tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda ya none kuwa 11 Gashyantare 2025 n'amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda habereye impanuka ihitanye ubuzima bw'abantu benshi, aho iyi modoka ya International Express yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Abenshi rero bakaba bahitanwe n'iyi mpanuka. Ni mu gihe kandi dufite n'andi matangazo abiri aturutse muri AFC M23 turaza kubasomera. Reka twitse gato turaza tuyarambura. Twongeye kubaha ikaze, aya rero akaba aya makuru ari kunyura kuri Minani Smile TV. Mukomeze gukanda subscribe ndetse no gukora share kugira ngo murusheho kubona ibiganiro bitandukanye. Amakuru yacu rero tukaba tugiye kuyatangira ku nkuru y'akababaro, aho abaturage bari mu modoka ya International Express yavuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu mu burengerazuba, yakoze impanuka igeze mu karere ka Rulindo, aho bamwe bavuga yuko ari mu murenge wa Rusiga, aho iyi modoka yari igeze ikabisika igahita ibura feri igaca ku ruhande ikagonga igiti kikavunika mo kabiri, iyo modoka igahita ikomeza ikibarangura mu manga bikarangira iguye mu gishanga. N'ubuzima bwa benshi bumaze kuhatikirira muri aka kanya, gusa ubu tuvugana polisi y'igihugu ndetse n'abandi bashinzwe umutekano bakaba bahatabaye bwangu bakajyana aba bitabye Imana mu buruhukiro ndetse n'abafite kuba bakiri mu mwuka kugira ngo babashe kwitabwaho. Nta mibare rero ihamye igaragaza umubare w'abamaze kwitaba Imana, gusa dukomeza kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Mu yandi makuru ni uko AFC M23 yongeye gusohora itangazo. Iri tangazo rero yarisohoye ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Gashyantare. Yarisohoye mu rurimi rw'igifaransa ariko turaza kugerageza kurihindura mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho itangazo ryavugaga ko umuryango Alliance Fleuve Congo AFC M23 umenyesha umuryango mpuzamahanga n'abaturage bose ibirebana n'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje kwiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC, ndetse n'ikwirakwizwa ry'ibihuha ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Aya makuru y'ingenzi ari mu itangazo. AFC M23 ivuga ko yumvise gutaka kw'abaturage b'i Bukavu bahangayikishijwe n'ubwicanyi ndengakamere bukomeje gukorerwa n'ingabo za FARDC n'imitwe iyishyigikiye irimo gukora ubu bwicanyi ndetse n'ubujura ndengakamere. Ibi bikorwa bigayitse byose AFC M23 irasaba ko ibi byahagarara ako kanya, kuko bitabaye ibyo izaba nta kundi yabigenza uretse gutabara abaturage ba Congo. Mu gihe ingingo ya kabiri muri iri tangazo yavugaga ko AFC M23 ihakana ibihuha bya leta ya Kinshasa, ivuga ko n'ibinyamakuru bimwe byayobye uko rero impunzi ziri kwisubirira mu bice byabo byigaruriwe mu bwisanzure nta gahato. AFC M23 ishyigikiwe iki gikorwa ariko nta muntu n'umwe isaba gutaha adafite umutekano wuzuye. Umutekano w'abasivile niwo twihaye intego kandi turizeza ko ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo abantu batahe amahoro bizakorwa. Ingingo ya gatatu yavugaga ko AFC M23 irasobanura ubwicanyi bwabereye muri Munzenze Central Prison butakozwe n'abarwanyi babo, gufata ku ngufu no gutwika gereza byabaye iminsi ibiri mbere y'ifatwa rya Goma. AFC M23 isaba MONUSCO guhagarika gukwirakwiza ibinyoma bigamije guhungabanya amahoro. Naho ingingo ya kane ivuga ko AFC M23 isaba MONUSCO guhagarika gukwirakwiza ibinyoma bigamije guhungabanya amahoro no kuyobya rubanda. Ibirego ntaho bishingiye ahubwo bigamije guhisha ukuri no gukinga ikibaba abagize uruhare nyakuri muri ibi byaha. Itangazo ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka ushinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo, ikorewe i Goma tariki ya 10 Gashyantare 2025. Basoza baburira abantu kwirinda
ubwambuzi no kwirinda ibihuha bikomeje gutangazwa na leta ya Kinshasa. Aya makuru rero akaba agaragaza uruhare M23 igaragaza ko ikibazo cya Goma aho imaze kubifatira harimo harabera ubwicanyi ndengakamere. Mu yandi makuru kandi ni uko uyu muryango cyangwa se iri shyirahamwe AFC M23 ryongeye gusohora irindi tangazo naryo riri mu rurimi rw'igifaransa. Iri ryo risohoye mu kanya kwa 11 Gashyantare 2025. Ishyirahamwe Alliance Fleuve Congo AFC M23 irashimira imyanzuro yafashwe mu nama yihariye ya EAC SADC yabereye i Dar es Salaam ku ya 8 Gashyantare 2025. By'umwihariko AFC M23 yemera byimaze ko ibiganiro bya politiki ari byo byonyine bishobora gukemura ibibazo byuzuye byugarije igihugu cyabo. Mu rwego rwo gushimangira iyi myumvire, AFC M23 yatangaje agahenge tariki ya 4 Gashyantare 2025 kugira ngo habeho umwuka mwiza w'ibiganiro. AFC M23 ifite inyota yo gutanga ijwi ryayo no kwemeza ko impamvu ishingiro z'amakimbirane zivugutirwa umuti. Kuri iki kibazo, AFC M23 yagiranye ibiganiro n'imitwe ya politiki n'indi mitwe y'ingabo ifite imyumvire isa kugira ngo hashyigirweho ibiganiro bizatuma habaho impinduka mu miyoborere iganisha ku mahoro arambye. Ariko AFC M23 yatangajwe n'itangazo ryatanzwe ku ya 10 Gashyantare 2025 na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubufatanye bwa Afurika y'Epfo. Uyu minisitiri yagaragaje ko kuyobya uburari imbere y'abaturage n'amahanga ku bijyanye n'ibibera i Goma. Goma ntiyafashwe n'abarwanyi 150 gusa, ahubwo Goma n'utundi duce tuyikikije byafashwe na AFC M23. Aya masezerano rero y'Arusha akaba azafasha aya masezerano y'i Dar es Salaam mbabarire akaba azafasha AFC M23. Kuri ubu ibibazo bya tekinike harimo ibisasu bitarasenywa neza n'ibyangiritse ku kibuga cy'indege nibyo byatumye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kitongera gukora. Nyamara imihanda n'uburyo bwose bwo gutwara abantu n'ibintu bikomeje gukorwa. Kubera iyo mpamvu AFC M23 izakomeza gukoresha inzira zose zishobora kugira ngo hakemurwe ibi bibazo. AFC M23 kandi ifite impungenge ku bikorwa by'ingabo za FARDC n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi BNDF ziri gutegura igitero gikomeye cy'ubushotoranyi gishobora kuzamura ubushyamirane bukomeye mu burasirazuba bwa Congo. Ati tumaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko ingabo za FARDC n'iza BNDF zohereje ibirindiro bishya mu duce twahitwa Karehe na Nyabimbwe. Ibi bitero bishobora guteza umutekano muke mu baturage bahatuye. Iyi myitwarire ntishobora gukemura ibibazo. Dutegerezanyije ko EAC na SADC bizashyira mu bikorwa imyanzuro y'inama yo muri Dar es Salaam, hakaba guhagarika imirwano bidatinze no kwikura kw'ingabo za SAMIDRC n'iza BNDF. Dusaba impande zose kubahiriza aya masezerano no gukomeza imyanzuro y'inama y'i Dar es Salaam. Bikoreye Goma kuwa 11 Gashyantare 2025 kubw'ishyirahamwe Alliance Fleuve Congo AFC. Laurence Kanyuka uhagarariye itangazamakuru niwe washyize umukono kuri iri tangazo, basoza babwira abantu ko bagomba kumenya ibihuha n'ubushukanyi bikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iri tangazo rero uyu mutwe cyangwa se Alliance Fleuve Congo byanditse niwe dusorejeho aya makuru yacu twabateguriye. Mwakoze kubana natwe, nari Iturushimbazi Landwaredi. Aya none kuwa 11 Gashyantare 2025 tuyasoreje aha naho ubutaha. Murakaza neza muri Ayani Car Rentals, aho dutanga ibyiza ku gahebuzo kandi ku karusho muri Kigali. Kuki uhendwa ku biciriritse kandi watwara ikinyabiziga cyiza kandi kinogeye ijisho, kuva kuri za modoka z'inzozi zawe kugeza kuri za zindi z'agatangaza SUVs zinogeye ijisho, uyitwara akanyurwa kandi akumva atekanye. Muri Ayani kandi ntidutanga ibyiza gusa, ahubwo ni akarusho ku biciro byiza utasanga ahandi. Dutanga kandi imodoka zikodeshwa umunsi umwe, icyumweru, ukwezi. Bantu mwese mufite ubukwe, ibirori bitandukanye, cyangwa mushaka imodoka zanyu bwite zo gukodesha,
murakaza neza muri Ayani Car Rentals. Mwadusanga mu mujyi wa Kigali cyangwa mukaduhamagara kuri 078 74 33 In Ayani Car Rentals, you deserve nothing less than extraordinary.